Bismillahirrahmanirrahim. Münacata Hazreti Veysel Karani. İlahi ente Rabbi ve enel abd ve entel haliku ve enel mahluk ve entel razzaku ve enel merzuk ve entel maliku ve enel memluk ve entel azizu ve enel zelil ve entel ganiyyu ve enel fakir ve entel hayyu ve enel meyyit وأنت الباقي وأنا الفاني وأنت الكريم وأنا اللئيم وأنت المحسن وأنا المسيء وأنت الغفور وأنا المذنب وأنت العظيم وأنا الحقير وأنت القوي وأنا الضعيف وأنت المعطي وأنا السائل وأنت الأمين وأنا الخائف وأنت الجواد وأنا المسكين وأنت المجيب وأنا الداعي وأنت الشافي وأنا المريض فاغفر لي ذنوبي وتجاوز عني واشف أمراضي يا الله يا كافي يا ربي يا وافي يا رحيم يا شافي يا كريم يا معافي فاعف عني وعن أبي وأمي ورفقائنا الصادقين في خدمة القرآن والإيمان وعن أستاذنا سعيد نرسي رضي الله عنه فاعف عني من كل ذنب وعافيني من كل داء وارض عني وعنهم أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين والحمد لله رب العالمين. İlahi tuy Rab u perverdekar ezim bende, tu haliki ez mehluk, ye razzak ye rızık de tuy ez ji merzukim havci rızkı teme. Malik Xwedî tuy ezim abd û memlûk, Aziz bihês tuy ez raben û bindestim, tuy genî dewlemend ezim feqîr û belengaz, tuy hey ezim meyyît mirî, tuy baqî mayînde ezim fanî, tu kerîm destvekirî ezim xesîs û tıma, ye muhsin Xwedî kerem tuy ezim ye xirab, ye gafur û dibexşîne tuy ezim gunahkar, tu azîm mazinî ez jî heqîr û horim, ye qewî bihês tuy ezim zeîf û qels, ye muatî ye îkram dike tuy ezim ye xwestok û parsek, tu emîn û dewlemendî ez jî tirsonekim, cewad destvekirî tuy ye miskin û raben ezim, tuy mucib ye duayan kabul dikî ezim ye dixwaze, tuy şafî ye şifa dide ezim ye nexweş. Ya şafî ya kafî ya muafî ya kerîm û ya rahîm, gunehên me efû bike me bibexşîne, şixeletiyên me bibore, şifa xêrê bide nexweşên me, xîzmeta Qur'anê bixe nasîbê me, ji dê û bavê me, ji ustad û ehlê me razî be, li dinyayê û li axiretê xweşî û aramî bide me. Amin, amin, amin.